Tubashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rundi muko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Amakungu yahimbaje umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi. Ijwi rya Amerika kuri no munsi ryagendeye bamwe mu bakenyezi bakora imirimo itamenyerewe mu bapfasoni mu gihugu cy'u Rwanda. Dufite umutekano impande zose mu gihugu ducamo, nta mutekano mukeya dufite. Iyo twagiye amahoro tukapakira neza twihuse tukagaruka, kireke iyo wagiye ugatinda ukabura nk'umuzigo bigatuma na mwaye wari ufite zo kwifashisha cyangwa se zo gukoresha zigutunze, ugasanga nawe wenda urashiriwe. Madama Uwantege Irene atwara ikamyo y'imizigo, iyo mizigo ivana mu Rwanda ijana mu bindi bihugu. Murano makuru muranumva kandi na Hagenimana Antoinette we avugira inka mu birori bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Mwagezweho irya nino kwisa umushikiranganje wo kwivuna abansa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri rugendo muri Misiri, bitegekanijwe ko aza kugira icavuze ku bibazo by'umutekano n'uburenganzira bwa muntu. Muri Afrika y'Epfo hakomeje kuvugwa ikibazo c'umuyaga nkuba. Aba mu mabarabara nibo basigaye bayobora imodoka kubera amabarabara atabona. Ano makuru yose nce ku masonga ni mukanya isase musangwa ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Nuko rero nshuti bakunzi bacu ndabahe ikaze murano makuru nifuriza cyane cyane umunsi mukuru mwiza w'agateka k'abakenyezi n'abapfasoni. Kuri no munsi rero abakenyezi baturuka mu bice bitandukanye byo kwisi bakoraniye muri Maroc kugira ngo batanguze ico bise urunani mpuzamakungu rw'amahoro. Bashaka ko ijwi ry'abakenyezi ryumvikana muri ibi bihe by'intambara mu bihugu bitandukanye. Ayandi makuru kuri urwo runani rushasha reka tuyabaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Urunana rwatangijwe n'abategarugori b'abayisilamukazi n'abayahudikazi mu Bufaransa mu mwaka ushize, barimo nabo muri Palestina nabo muri Israeli. Biyise ingabo z'amahoro, basanga byihutirwa gushakisha amahoro muri ibi bihe by'intambara n'ubundi bwicanyi butagira urugero mu bihugu nka Ukraine, Syria, Yemen n'ahandi. Baragira bati turashaka ko abagore bo kwisi yose bahagurukira amahoro, ubutabera n'uburinganire. Batumije iyi nama mu rwego rw'umunsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori. Barayikorera mu mujyi w'icyambu cya Essaoura ku nyanja Atlantika, umujyi ufite amateka yo guhuza abaharanira amahoro b'abayisilamu n'abayahudi. Mu bari muri iyi nama twavuga nka Shirin Ebadi, umunyamategeko w'imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu wo muri Irani wabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2003, n'umunyarwandakazi Jessica Mwiza wo mu muryango Ibuka uvugira abarokotse jenoside mu Rwanda mu 1994. Uyu munsi bakoze koko urunana rw'ikimenyetso, bazasoza inama ejo kuwa kane n'urugendo rw'amahoro. Thomas Kamirindi urakenuye ugifise mikro. Umushikiranganje wo kwivuna abansa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu rugendo muri Misiri, aho bitegekanije ko aganira ku kibazo c'umutekano n'uburenganzira bwa muntu. Akigera i Cairo, Ministre Austin yahise ajya kuganira na President Abdel Fattah el-Sisi. Nyuma yabonanye n'abandi bategetsi batandukanye. Umuvugizi wa leta ya Misiri yatangaje ko mu byo bavuganye harimo ubufatanye mu bya gisirikare n'ikibazo cyo mu ntara za Palestina. Misiri nicyo gihugu cya mbere mu burasirazuba bwo hagati bw'isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha intwererano nyinshi mu by'ubukungu n'igisirikare kuva Misiri ikimara gusinya amasezerano y'amahoro na Israeli mu 1979. Ariko bamwe mu ntumwa za rubanda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze iminsi bavuga ko izo mfashanyo zikwiye kujyana no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Imiryango iharanira ubu burenganzira ivuga ko kuva afashe ubutegetsi mu 2013, Marshal Abdel Fattah el-Sisi yaberabeje abatavuga rumwe na leta ye, abanyamakuru n'imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Bamwe muri bo babarirwa mu bihumbi barafungwa.
inteko ishinga amategeko ya Amerika Congress yahagaritse ndetse make mu mfashanyo za Misiri, ariko ku rundi ruhande isanga ibihugu byombi bikeneranye. Koko rero leta zunze ubumwe za Amerika na Misiri barimo barafatanya gushakisha ibisubizo bya politiki muri Libya no muri Sudani. Uretse ibyo, Misiri yagiye igira uruhare rukomeye mu mishyikirano yo guhagarika imirwano hagati ya Palestina na Israeli. N'ubu muri iyi minsi irimo iragerageza guhosha amahane ageze mu rwego rwo hejuru cyane bwa mbere muri iyi myaka ya vuba mu ntara ya Cisjordania muri Palestina. Nyuma ya Misiri, Minisitiri Austin agomba kujya no muri Israeli. Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru hirya no hino ku isi. Nari naciye ku masonga nkitangura muri Afrika y'Epfo, ababa mu mabarabara nibo basigaye bayobora imodoka y'umuyaga nkuba wabuze mu gisagara ca Johannesburg. Afrika y'Epfo muri rusange irahanganye n'ikibazo c'umuyaga nkuba. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi turacari kumwe. Johannesburg niwo mujyi munini wa mbere muri Afrika y'Epfo. Iyo amashanyarazi acitse rimwe na rimwe kugera ku masaha 12, imiriro iyobora imodoka mu masanganiro y'imihanda nayo irazima. Ubusanzwe polisi iraza igafasha abatwaye ibinyabiziga kuhikura batagonganye, ariko muri iki gihe ivuga ko abakozi bayo baba bakenewe henshi cyane ku buryo badahagije. Niho ababa mu mihanda ndetse n'abasabirizi baba bambaye twa dukoti tw'umuhondo tugaragara neza utamenya aho baturutse, bakaza bakaba ari bo babikora. Umwe mu baganiriye n'umunyamakuru w'ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa ati tudahari haba impanuka nyinshi. Undi nawe ati ko nta kazi se dufite, abatwaye imodoka baduha udufaranga tukadufasha. N'undi nawe atariko hariho n'abadutuka, ahanini ni ababa bafite ubwira ntibabashe kwihangana. Umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Johannesburg Holani Fila avuga ko babyitwaramo neza rwose, ati nabo gushimirwa. Abatwara imodoka benshi nabo bemera ko ababa mu mihanda n'abasabirizi babayobora neza, ariko ikibazo nuko haramutse hagize ubikomerekeramo yakwirwariza. Ubuyobozi bw'umujyi ntibushinzwe kumwitaho. Reka dushimire bagenzi bacu kuri amakuru yose hirya no ku isi badutegure bakaba baheje kudushikiriza. N'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook, cokime na Twitter ni voa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Reka tuyahere mu y'ubutungane bw'u Rwanda. Ushikiriza amanza bw'igihugu uno musi bwasabiye Madame Yvonne Idamange hijya mugwiza gufungwa imyaka 21 no gutanga ihada w'imiliyoni 8 y'amafaranga y'amanyarwanda. Uvuga ko umucamanza wa mbere yagaragaje uguhengama mu cemezo yamufatiye Idamange. Twibutse ko yagirizwa ivyaha byo guhakana genocide, akaba yari yahanishije umunyororo w'imyaka 15. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yadukurikiraniye izino dossier. Yaba Madame Yvonne Idamange ryamugwiza ndetse n'abanyamategeko bamwunganiraga nta numwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire. Hagaragaye gusa umushinjacyaha ugana Kome Harindi Intwari. Ni mu gihe mucamanza yavugaga ko impande zombi zari zarajuririye icyemezo cy'urukiko rukuru cyari cyahanishije Idamange gufunga imyaka 15 muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha. Umucamanza yavuze ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ubwanditsi bw'urukiko bwandikiye uregwa bumumenyesha ko agomba gusubiza ku myanzuro y'ubujurire bw'ubushinjacyaha. Yavuze ko kuri baruwa imumenyesha Idamange yandikishijeho ikaramu agira ati, njyewe Idamange ndabamenyesha ko ntigeze njurirana cyane ko ibyemezo nabifatiwe ntarigeze mburana. Umucamanza akavuga ko nyuma yo kwandika ayo magambo Idamange yashyizeho umukono. Rushingiye kuri iyo nyandiko n'umukono by'uregwa, urukiko rwaketse ko ariyo mpamvu abagombye kumwunganira mu mategeko bahisemo kutaza mu rukiko. Burukavuga ko niyo bahaza ntawe byaba bigaragara ko bahagarariye mu mategeko. Rushingiye kandi kuri iyo nyandiko, urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko ubujurire ku ruhande rwa Idamange butariho, bityo ko rugomba kuburanisha ubujurire bw'ubushinjacyaha gusa. Nubwo atajuriye ntabwo byari kumubuza kuza kuburana ku bujurire bw'ubushinjacyaha kuko bumurega, uko niko umucamanza yatangaje. Yavuze ko bigaragara ko hari itariki uregwa yamenyeshejwe ko agomba kuburaniraho, gusa inyandiko imumenyesha Idamange yanze kwishyiraho imikono nk'uko urukiko rwabivuze. Umushinjacyaha bwana Harindi Intwari yahise asaba ko urubanza ruburanishwa Idamange adahari yahamagajwe mu buryo bwubahirije amategeko. Yisunze ingingo z'amategeko areba imanza z'inshinjabyaha, umucamanza yasobanuye ko
igihe uregwa atitabye nta mpamvu yarahamagajwe bikurikije amategeko urubanza ruburanishwa adahari. Ubushinjacyaha mu bujurire bwabwo buvuga ko urukiko rukuru mu Rwanda mu cyemezo cyarwo rwahanishije Idamange igihano gito gihabanye n'uburemere bw'ibyaha bumurega. Buvuga ko urukiko mu gufata icyemezo rwahaye agaciro ko Idamange yakoze ibyaha bigize impurirane mbonezamugambi gusa. Bwavuze ko urukiko rwirengagije ko yanakoze ibyaha bigize impurirane mbonezabyaha. Kuri iyi ngingo ubushinjacyaha buravuga ko ku cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi Idamange yagombye kuba yaragihanishijweho igifungo cy'umwaka, naho ku cyaha cyo gutanga sheki itazigamiye ukamuhanisha gufunga imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 8 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bugasobanura ko kuri buri cyaha umucamanza yagombye guteranya imyaka ya buri gihano, ariko ntajye hejuru y'yateganijwe n'amategeko mu gutanga igihano gisumba ibindi. Bwabwira urukiko ko igihe Idamange yaramuka ahanishijwe gufunga imyaka 21 muri gereza akanatanga ihazabu ya miliyoni 8 z'amafaranga ruzaba rutanze ubutabera buboneye. Ijwi rya Amerika yabajije amakuru igamije kumenya impamvu Yvonne Idamange atitabiriye iburanisha. Umwe mu bamwunganiraga ku rwego rwa mbere yatubwiye ko uwo bunganiraga yahisemo kwanga kuburana. Uyu munyamategeko agasobanura ko ku cyemezo cy'umucamanza wa mbere babonagamo inenge zikomeye ku buryo iyo yemera kuburana byashobokaga ko icyemezo cyahinduka mu nyungu z'uregwa. Uyu munyamategeko agasigarana impungenge ko uko kwanga kuburana k'uwo bunganiye ashobora kwisanga yahanishijwe igihano kiremereye kuruta icy'umucamanza wa mbere yari yarategetse. Mu mwaka wa 2021 nibwo urukiko rukuru mu Rwanda rwahanishije Idamange gufunga imyaka 15 muri gereza. Ni urubanza rwaberaga mu muheza, ariko mu nyir'ubwite nabwo yaranze kuburana. Yasabaga kuburanira ku karubanda kuko yemeza ko ibyo aregwa nabyo yabikoreye ahabona. Mu kumuburanishiriza mu muhezo, Idamange yarifashe nko gushaka kumubindikiranya hagamijwe kumwima ubutabera buboneye. Idamange yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2020 mu biganiro yacishaga ku muyoboro wa YouTube. Yumvikanye ahamagarira ingeri zitandukanye kwigaragambya, ubundi akumvikana mu magambo akomeye nk'aho yavugaga ko igihugu kiyobowe n'umuzimu, ashaka kumvikanisha ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame atakiriho. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, gutangaza amakuru y'impuha, kwigomeka ku buyobozi no gutanga sheki itazigamiye. Ibyaha byose Idamange arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Yakunze kwiregura asobanura ko amagambo yavuze agamije kuvugira abari mu kaga mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyavuzaga ubuhuha hirya no hino ku isi. Urukiko rw'ubujurire ruzatangaza icyemezo ku itariki ya 27 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Eric, tukivuga ivy'ubutungane mu Rwanda, igisata casigaye kiraburanisha imanza zasigaje na za sentare mpuzamakungu mpanavyaha kunuga wa gatatu cabandanije kuburanisha urubanza umurwizatunga Kabuga Feliciano yagirizwamo ivyaha vya genocide. Temistocle Mutijima yakurikiranye uru rubanza adutegura ino nkuru. Mu gihe byari biteganijwe ko hakomeza kumva umutangabuhamya Kabuzeru Kane rimwe w'ubushinjacyaha, siko byagenze. Ahubwo iburanisha ryibanze ku kujya impaka kuri raporo y'isuzuma buzima ryakorewe Kabuga ndetse n'ingaruka ziri kubiyemo ku migendekere y'urubanza. Muri make, iyi raporo y'impuguke z'abaganga zigenga yo mu kwezi gushize kwa kabiri ivuga ko ibibazo by'ubuzima bya Kabuga byagiye byiyongera ku buryo batagifite ubushobozi mu by'imitekerereze bwo kugira uruhare rufatika mu miburanishirize y'urubanza rwe. Umucamanza Ayane Bonomo kuri inteko iburanisha yahaye umwanya munini impande zombi, ni ukuvuga ubushinjacyaha n'ubwunganizi bwa Kabuga, ngo bagire icyo bavuga banatanga ibyifuzo byabo. Umushinjacyaha Rupert Eldekin yavuze ko iyi raporo y'amapaji 3 idatanga ibisobanuro mu magambo arambuye kandi itanagaragaza neza ibyashingiweho, ku buryo urugereko rwabishingiraho rwemeza ku buryo buhamye ko Kabuga atazigera yongera kugira ubushobozi bwo kuba yaburanishwa. Uyu mushinjacyaha akavuga ko gushobora kuburanishwa kwe ari ikintu gishobora guhinduka umunsi ku wundi bitewe n'uko ubuzima bwe buhagaze. Bityo bwana Eldekin agasanga bishoboka ko abaganga baba barasuzumye Kabuga mu gihe ubushobozi bwe bwari bwagabanutse kubera uburwayi asanganywe, ariko bitavuze ko ariko ahora cyangwa azahora. Umucamanza Ayane Bonomo ariko yabwiye umushinjacyaha ko akazi impuguke z'abaganga zakoze kajyanye n'ibyo zari zasabwe n'urwego, kandi ko z'ubwazo zemeje ko ikibazo cy'ubuzima cya Kabuga kizahoraho. Umushinjacyaha Eldekin yasabye ko hazabaho irindi suzuma mu gihe Kabuga yaba yatangiye kwijajara, igihe iryo ryabera nacyo kikagenwa na raporo za muganga wa gereza zigaragaza uko ubuzima bwe buhagaze. Umushinjacyaha Eldekin akanasaba ko hagati aho urubanza rushobora gusubikwa by'igihe gito hategerejwe ko Kabuga yoroherwa, kandi hagakorwa irindi suzuma rigaragaza niba uko gutakaza ubushobozi mu by'intekerezo kwa Kabuga ari iby'igihe gito cyangwa se bizamara igihe kinini.
iryo subika ry'igihe gito ariko umushinjacyaha Eridikin agasaba ko ryaba nyuma y'uko umutangabuhamya Kabu 041 asoje ubuhamya bwe yari yatangiye gutanga. Ubushinjacyaha kandi bwasabye ko harebwa niba nta bundi buryo bushoboka bwo gukomeza urubanza mu gihe uregwa atagishoboye kurugiramo uruhare. Icyakora bukanasaba ko mu gihe urukiko rwaba rwanzuye ko urubanza rutagishoboye gukomeza kubera uburwayi bwa Kabuga mu kumurekura by'agateganyo rwamwohereza mu Rwanda. Umunyamategeko Emmanuel Artite wunganira Kabuga ahawe umwanya ngo agire icyo avuga kuri iyi raporo ndetse n'ibyasabwe n'ubushinjacyaha, yavuze ko iyi raporo ishimangira iby'ubwunganizi bwa Kabuga bumaze amezi menshi bubwira urukiko. Uyu munyamategeko avuga ko raporo ubwayo igaragaza mu buryo butomoye ko Kabuga nta bushobozi afite, bityo urukiko rugomba kwakira uko kuri uko kumeze. Maître Artite avuga ko impuguke z'abaganga muri raporo yazo zigaragaza ko Kabuga atagishoboye gushyira ibitekerezo ku murongo, ntashobore kwibuka ibyo yabwiwe haba vuba cyangwa kera. Ubu burwayi kandi bukaba bwaragiye bwiyongera uko iminsi ishira. Kubw'uyu munyamategeko gutakaza ubushobozi mu by'imikorere y'ubwonko si ikintu kizagenda gikira, ahubwo biriyongera. Agahera asaba urukiko gutegeka ko urubanza ruhagarara Kabuga karekurwa. Umunyamategeko Artite yongeyeho ko ikindi cyakorwa kitari ibyo cyaba kinyuranyije n'amategeko kuko uburenganzira bw'uregwa butaba bwubahirijwe. Ku byasabwe n'ubushinjacyaha byo kureba niba urubanza rushobora gukomeza kuburanishwa hatitawe ku bushobozi bw'uregwa, Maître Artite mu magambo ye yavuze ko urwo rutaba ari urubanza byaba ari nk'ikinamico. Umucamanza yabajije Maître Artite igihugu Kabuga yajyamo mu gihe yaba arekuwe. Uyu munyamategeko asubiza ko yajya aho ashaka bijyanye n'ibihugu umuryango uherereyemo. Umucamanza Ian Bono mukuriye inteko iburanisha yavuze ko urukiko rutahita rwanzura ku kijyanye no kuba Kabuga adafite ubushobozi bwo kuburana, gusa yongeraho ko rugiye kubyigaho. Ku kijyanye no kuba ubuhamya bwasigaye bwa Kabu 041 bwakumvwa n'urukiko naho uyu mucamanza yavuze ko ibyo bizatangwaho icyemezo kuri uyu wa kane. U Rwanda rwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Ijwi ry'Amerika nk'uko nari nabibabwiye nkitangura no makuru ryagendeye bamwe mu bakenyezi bakora imirimo itamenyerewe ku bapfasoni. Umwe atwara ikamyo, uwundi akaba avugira amazina inka mu birori bitandukanye. Abapfasoni ko ari babiri bavuganye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi yategura inkuru ikurikira. Ku rwego rw'igihugu umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihirijwe mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ku nsanganyamatsiko igira iti ntawuhejwe guhanga udushya n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifurije abagore umunsi mpuzamahanga mwiza, yizeza ko azakomeza gushyira imbaraga mu guharanira ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rikomeza kwimakazwa. N'ubutumwa yatanze abinyujije kuri Twitter kuri itariki ya 8, itariki isanzwe yizihirizwaho umunsi mpuzamahanga w'abagore, yakomeje agira ati turi kumwe namwe muri uru rugamba rwo guharanira ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rishyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Umunsi mpuzamahanga w'umugore ubaye mu gihe hari abagore bamwe bamaze kwitinyuka bagakora imirimo kera yari igenewe abagabo. Ingero ni nyinshi mu Rwanda, ariko ku munsi nk'uyu Ijwi ry'Amerika ryabatumiriye abagore babiri b'icyitegererezo. Umwe atwara ikamyo, undi akora imirimo yo kuyobora ubukwe ndetse no kuvugira inka. Madamu Wanegirena atwara ikamyo y'imizigo zijya mu mahanga. Namuvugisha yagiye muri Kenya, ni urugendo yavuze ko rumaramo iminsi isaga 2. Uyu mubyeyi y'imyaka 33 avuga ko yatangiye aka kazi afite imyaka 28. Wari umwuga wa data nkukunda. Irene tuvuganye umbwira uti ngiye gufata isafari werekeza he? Ngiye kujya muri Kenya ubu ngubu. Na biramfata iminsi 2 n'igice. Iyo wenda bwije ugeze mu mashyamba ntabwo bugiramo umuntu gore. Hoya urebye mu muhanda tugendamo hari ukuntu tuvuge ahangaha tumenyereye nko mu Rwanda. Ugafata nk'inzira ugiye nk'Icyangugu. Iwe ugiye tuvuge buri centre igiye ifite nk'ahantu hari akantu wa parking, ahantu ushobora guparika ikamyo yawe mu mutuzo ukaryama nta kibazo. Ukaryama he? Uryama mu modoka. Harimo igitanda gihagije. Kuri ubu ngubu iyo bakubonye abantu bahita bavuga ngo wow, hari naho bashika bakagukomera amashyi, hari naho bagera bakaza kubwira nkumva ngo uryame nta kibazo, nta nubwo ufite ikibazo ngo hari n'icyo naba. Ikindi modoka ibirokinze ku buryo nta kibazo cy'umutekano muke wagira. Mu modoka ugenda uri umwe. Kugeza ubu Wanege asobanura ko nta ngorane zihariye yabonye muri aka kazi. Imbogamizi abona azisangiye na bagenzi be b'abagabo batwara amakamyo. Bigitangira uba biteye ubwoba, ntabwo uba wumva yuko ahantu hose bari bukwakire neza. Kimwe na rimwe hari igihe ugenda ugasanga hari nk'ahandi hantu abantu bagiriye ibyago imodoka bayitwitse, cyangwa se wenda ugasanga
ahantu hari aho bashyika bakadutera ugasanga hari abantu baje barabarasha cyangwa se bagize ikindi kintu bitera ubwoba muri wowe. Ariko mu bijyanye n'akazi mu muhanda nta bundi bwoba biteye. Ariko mu buryo rusange by'umutekano wacu dufite umutekano impande zose mu bihugu ducamo, nta mutekano mukeya dufite. Iyo twagiye amahoro tukapakira neza twihuse tukagaruka, kireke iyo wagiye ugatinda ukabura nk'umuzigo bigatuma na mwaye wari ufite zo kwifashisha cyangwa se zo gukoresha zigutunze, ugasanga nawe wenda urashiriwe ukiri mu muhanda. Nicyo kintu cyonyine kigoranye ku mushoferi kuri iki gihe. Uwanege avuga ko mu myaka 5 akoze aka kazi ataragira ihohoterwa ryihariye rimukorerwa. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu gihe cyose azaba agifite imbaraga nta wundi murimo yakora usibye gutwara amakamyo. Uwanege wenyine watinyutse umurimo wari usanzwe ufite umwihariko wo gukorwa n'abagabo, nabwo bitari abagabo bose. Mugenzi we Hagenimana Antoinette, umubyeyi ufite imyaka 33 watuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aganira n'Ijwi ry'Amerika yavuze ko yahisemo aka kazi ko kuvugira inka mu bukwe bitewe n'uko yabyigiye kuri nyirakuru. Yewe nyobora ibirori bitandukanye, abashobora kuyobora ubukwe nk'aba MC w'ubukwe, ibyo nabyo byaza kuvaho. Hari ikindi gice cyo kuvuga amazina y'inka. Ibyo ngibyo ukuntu nabitekereje, nabyirutse mbona nyogokuru wanjye abikora. Naba ndyamye rero rimwe na rimwe nkarota mbona ndiho ndakora nk'ibyo we yakoraga, nuko abantu bakampamagara rwose, bibi yasenga ramba umurenzi wa Murerangabo, ishombo ishoye amaboko yombi mu mabanda ya ruguru wangeriwe, inka iwacu iraziruta seminega ya Rukinga, n'inyamukingiri nk'umurinda umuheto ukazazirasanira. Birantunze, urebye urwego bigezeho birantunze, kuko muri rusange mu kwezi iyo ari mu bukwe twatangiye ubukwe guhera mu kwa 7, mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 12. Ushobora gusanga nashaka kujya mu 1500. Kimwe na mugenzi utwaye ikamyo, Hagenimana yemeza aka kazi katamworoheye mu ntangiriro. Mu gihe cya mbere ntabwo byanyoroheye kubera ko nabisabye nk'umuturanyi wari ufite ubukwe nisangagaho. Arambwira ati abantu bazavugira inka barahara, ariko ntitwakwima umwanya. Noneho ko nakundaga kubona ababikora baba bambaye n'ingofero, nanjye mpita nambara ingofero. Ariko abasaza bari barimo aranshima, ariko arambwira ngo singendere kwambara ingofero. Mwari burya atega urugori agatega ingofero. Ntabwo wabura abaguca intege. Nk'ubu hari nk'uwo bahanga nimero yanjye akampamagara nkagerayo akavuga ati hoya uramberaye muti kuvugira inkaho rwose nabaho sindabona umugore cyangwa se umukobwa wawe, kugira ngo nzamukomveke yemere bikaba ngombwa hari ko nsa nk'ubikora. U Rwanda rwizihije bwa mbere umunsi mpuzamahanga w'abagore mu mwaka w'1975. Uwo munsi ukaba waratangijwe n'abagore bo mu gihugu cy'Uburusiya bigaragambije mu 1921 baharanira uburenganzira bwabo, uza kwemezwa n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1977. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi urakenuye. Makuru yacu yo mu gatondo tubararikire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko baza kumva ingene muri Kivu ya ruguru no munsi wagenze hamwe no mu ikambi ya Rusenda, aho ahanini abahungiye ngaho basaba ko intambara iri hagati ya M23 n'abatandukanye hagarara kugira ngo amahoro atahe iwabo. Inkuru ya nyuma tubafitiye muri ano makuru, inyuma y'urupfu rw'umumenyesha makuru Munyarwanda William Ntwari rutavuze ko rumwe abamenyesha makuru b'Abanyarwanda bari mu ishirahamwe ribarizamo abamenyesha makuru bahunze baherutse kwandikira inzego zitandukanye. Leta y'u Rwanda muribuka ko yavuze ko Ntwari yapfiriye mu mpanuka ya moto, ariko abatandukanye suko babibona. Mugenzi wacu Team Ishimwe amaze kuvugana na Rubenza Mukunzi, umwe mu bamenyesha makuru bashize umukono kuri iyo baruwa, atangura amubwira abo bandikiye nico basavye muri iryo kete dufitiye kopi. Abarimo Perezida Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye n'indi miryango tuzi neza ko igira uruhare mu guteza imbere u Rwanda mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, aho tubasaba ko bashyira igitutu kuri Leta y'u Rwanda kugira ngo hakorwe iperereza ryigenga ku rupfu rw'umunyamakuru mugenzi wacu John William Ntwari wishwe nk'uko twari tubikesha inzego za polisi y'u Rwanda, aho bavuga ko yazize impanuka ya moto. Nyuma y'urupfu rw'uwo munyamakuru William Ntwari musabira iperereza ryigenga, inzego zishinzwe gukora amaperereza zo mu Rwanda zatangaje ko yapfiriye mu mpanuka ya moto, ariko mwebwe ntabwo mwemera ibyatangajwe. Aha rero umuntu yakabaza ngo mushingira kuki munyomoza ibyatangajwe n'inzego zibifitiye ububasha? Dushingira ku bijyanye n'uburyo polisi y'u Rwanda
Rwanda yatangaje ikijyanye n'urupfu rwa mugenzi wacu John William Ntwari hafi nyuma y'iminsi ibiri, ndetse polisi ikavuga ko muri iyo mpanuka ya moto basanze nta byangombwa afite. Ni umunyamakuru wasanzwe gukora inkuru zicukumbuye. Rero ku giti cyanjye twari tumaze iminsi tuvugana ambwira ko n'ubundi yari afite impungenge uburyo yakoragamo umugore w'itangazamakuru ntabwo ari umuntu ashobora kuva mu rugo adafite ibyangombwa. Ikindi mu mujyi wa Kigali ni umujyi umaze guturwa n'abantu barenga miliyoni. Biratangaje kubona inzego za polisi zitari zigaragaza ibimenyetso. Tuzi neza ko iyo habaye impanuka bigerwaho nk'amafoto agaragaza ikinyabiziga impanuka yarere, ndetse nta n'undi muntu n'umwe wigeze avuga ko yigeze abona iriya mpanuka. N'abavugwa cyangwa se abavuzwe mu rubanza twavuga ko ari urubanza rudasobanutse, ntabwo bigeze bagaragarizwa itangazamakuru kuko bimenyereye. Biratangaje rero kubona rero batubwira ko rwa rupfu rwatewe n'impanuka ya moto, noneho tukakibuza cyane no kuba umunyamakuru yaratubwiraga ko ibi kibasiwe cyane n'inzego z'umutekano. Kuki ibi mwanditse musaba mutabisaba leta y'u Rwanda mukabisaba perezida wa Amerika? Impamvu tutabwira leta y'u Rwanda ni uko tuzi neza ko hari indi miryango itandukanye mpuzamahanga yasabye ko leta y'u Rwanda yakora yaperereza yigenga. Ntabwo leta y'u Rwanda yigeze igira ubushake na bukeya bwo gukora iri perereza, ahubwo yakoze icyo twakwita nk'ikinamico ku rubanza rw'urupfu rw'uyu mugenzi wacu. Noneho tukavuga tuti rero niba leta y'u Rwanda itageze yumva igikorwa kijyanye no gukorera iriya perereza, reka tubwire imiryango mpuzamahanga harimo n'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuzi neza ko kigira uruhare rukomeye mu bijyanye no gufasha leta y'u Rwanda. Noneho bababwire ko bagomba gukora iperereza cyangwa se hakwiye gukorwa iperereza ryigenga kugira ngo tumenye koko icyo umunyamakuru mugenzi wacu yagize. Aba bose mwandikiye barimo na Perezida Biden batabasubije hakurikiraho iki? Turizera ko bazadusubiza, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziha agaciro cyane uburenganzira bwa muntu, kandi bashobora kuba batadusubiza direct cyangwa se ngo batubwire ko badusubije, ariko tuzi neza ko ijwi ryabo hari aho rizagera, cyane cyane ko umwe mu bayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yavuze ko uru rupfu rudasobanutse. Twizera rero ko iri jwi ryacu rizunganira bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazi neza ko n'ubundi burenganzira bwa muntu, cyane cyane uburenganzira bw'abanyamakuru butubahirizwa mu Rwanda. Kuki mwanditse uyu munsi? Ntabwo twanditse uyu munsi hashize iminsi mikeya, ariko nuko murabizi neza ko tuba mu buhungiro muri ibi bihugu byo ku mugabane wa Amerika, abanyamakuru bakunze u Rwanda baba i Burayi. Guhuza rero icyo gikorwa ntabwo ari igikorwa cyatorewe, kuko ufashe abanyamakuru basaga 30-40 kugira ngo uzabashyire hamwe uzi igitekerezo kandi mugikore mucyumvikanyeho nabyo ntabwo bitworera. Lawrence Mukunzi uri mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru baba mu buhungiro, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika. Mwakoze cyane. Mukanya turaba duhanya gahindukira imbere ko tugahana, nongere ndabifurize umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi kuri mwebwe mwari muduteze abiri. Ndanabwira ko abakenyezi baturuka mu bice bitandukanye byo kwisi bakuraniye muri Maroc kugira ngo batanguze ico bise urunani mpuzamakungu rw'amahoro. Bashaka ko ijwi ry'abakenyezi ryumvikana muri ibi bihe by'intambara mu bihugu bitandukanye. Tukivuga kuri ivyo vy'uwo munsi, u Rwanda n'u Burundi navyo nyene vyifatikanije n'amakungu mu guhimbaza uno munsi. Mu gihugu c'u Rwanda, ijwi rya Amerika ryagendeye bamwe mu bakenyezi bakora imirimo itamenyereye. Umwe mu twavuganye atwara ikamyo, mushobora kongera kumwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA@akaburungu.com. Uwundi nawe avugira amazina inka mu birori bitandukanye, nawe nyene murashobora kongera kumva ingene yadusiguriye uwo murimo wiwe kuri urwo rubuga rwacu rwa wezi 3 akaburungu radio yacu VOA@akaburungu.com. Muri Kivu y'Epfo ntibahimbaje uno munsi, izo nido tubararikire kuza muri Kivu ya ruguru murantunga kuza kuyumva mu makuru yacu yo mu gitondo. Kandi ngaha rero
duce dusozera amakuru twari tubafitiye nongere ndabashimire nifuriza umunsi mukuru mwiza w'abapfasoni abakora ngaha ku ijuru rya Amerika bagenzanje mwebwe mutwumviriza abakunzi bacu mu Burundi mudufasha kuronka amakuru mu gihe tutagishobora gushika ku rubuga ngo tuyironderere na mwebwe mwakoze Nadia Taha na Ingenieur Zubeda bari kumwe mu hinga bw'ivyuma mwakoze kuri micro ya Lidiane Ninahazwe ndabifurije kugira ijoro ryiza mu banyi no mu vyanyu na huta